beat of the mic. Feel so unlike everybody else. Alone in spite of the fact that some people still think that they know him. But fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, Tox picking it up. Let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still even is starstruck. Humble through opportunities given despite the fact that many misjudge him cause he makes a living from writing raps. ሲበልሽ ተመላሽ አርበኛ አሞራው መጣልሽ ሲበልሽ ተመላሽ አርበኛ አሞራው መጣልሽ የሰው ነው የሰው አምሉ አንመጣ ቢሏችሁ ጎንደሬው ነው በሉ ጎንደር ሲበልሽ ተመላሽ አርበኛ አሞራው ከሞራው ሷን ገዱ ልጇ ደረሰለው ሞቶሎና ፈቅዱ ወይ አንቺ እናት አለ ወይ አንቺ መበል እድሜ ምን ሲይዘው ልጅ ይሆናል ጉልበት ወልቃይት ጠገዴ አጭሬ ጃኖራ መጡ ነባል ነበረ ነገደባቸው አሸነፍ ካልቀረ ደሞ ተዚህ ተወዲያ ተወዲህ ጎንደር ካንቺ በፊት ያደርገኝ ከእንግዲህ እናትዋ ጎንደር እጀ ዘረጋችው ዘነበች መሸሻን ወልዳ የሳመችው ምድር ቀዝቀዝ ሲል ከላይ እያሞቀው ይኸው ቀብረር ብሎ አሞራው ጠበቀው አሞራው